Nalazim se u kabini od jedrilice. Vidite kako je ovo mali skučeni prostor. Problem sa jedrilicom je ako imate lošu ekipu. Onda se to putovanje pretvori u pakao. I nije problem u tome da li je neko dobar ili loš jedriličar. Problem je u karakteru. Ako se osoba svojim vrijednostima, ponašanjem, pristupom ne uklapa u ostatak ekipe na jedrilici. Ista je stvar sa organizacijom. Imate dva ključna elementa. Jedan je kompetencija i učinak, performance, a drugi je karakter ili povjerenje, što bi Simon Sinek rekao. I onda, ako imamo ta dva elementa, nije dovoljno samo potencijal i performance. Fali nam ovaj dio oko karaktera. Ako imam sjajnog prodavača, može biti fantastičan i fantastično prodavati. Međutim, ako ubija cijelu ekipu i atmosferu, dugoročno to nije dobro za kompaniju. Takvu osobu treba poslati na coaching i probat raditi na tom karakteru. S druge strane, ako imam osobu sa sjajnim karakterom, ali ima loš učinak i problem sa performansom, možda se nalazi na krivom mjestu s jedne strane, ili s druge strane možda treba mentoring, trening koji će popraviti to. Ove koji imaju jedno i drugo trebamo čuvati, ove koji nemaju niti jedno niti drugo, ili im trebamo promijeniti mjesto ili im se trebamo što prije zahvaliti. Matematika je jasna, nemojte zanemariti karakter, jer će putovanje biti pakao. Dakle, boom your company i uživajte u biznisu.